tulai kuki nam mi pite idin unto kitu separate administration idel nawa hin imachal theina diule ikihil na thei devin mimma sahon ga anabol dan u tactic le strategy non cooperation movement le violence movement hi phat masalaya hi chi hin pudo hole ahin chepi udan thusim chamcha anasei kin hite India's father of the nation hung hi pu Mahatma Gandhi in India mi te British te akuna chamthlat nagal anabol lai chun kiphina cha chom Swaraj movement sipai mutini non-violent chule movement dang anapodo in anache pi ovin hiti hozo si achun ama analam kaijin ahi wangi khatcha alol hing thei momong pun hichun non-cooperation movement kiti ahin che pi ule nasata in ahung macha hle tan ahi aji chu government noija sumla pai mu theina scheme le program kiti jo se anung sunwa British akona service borzo sinjang ato mun che adal uwa British government office jo se akha ule British government ki vaipu na jo se hung chawaya British sarkar chun lungkham ta ade anak so jeng ahi hichibanga chu Burma gamsunga PDF honjang abor ule Burma government ki vaipu na no pha le jeng ahi chubanin Bangladesh a isopi kuki chin honjang Bangladesh government to kisam kaina jo se abot tan taw win ahi hi tabang thilkebol ho chu non cooperation movement akiti ahi tu ai ho kuki cha te jong Manipur government to kidau hi win Biren government to go na jo se cooperation pilo holding Manipur Meilhei government plan scheme le program NREGS state service EPP hile Meilhei te government akuna thiljo se nungsun ding ahi chule Meilhei government noisa na tonghon jong apan mun adal a Mahatma Gandhi hon achepi non cooperation movement chu ichepi te ngai u ahitai ani non violence movement ipiham vekirute violence movement akiti tingle igalmi chu hano ano ding vutvai khulowa ka ding zona inei ka mano jing ding galmi te chu khentum umlowa galmi tha ding tina hi India te jalen garsa thusim chu inung velle movement ja chom abol wangwon imacha apha chom tapun hije chun Subhash Chandra Bose chun INA aput do in apan mun Indian service adal han Japan te agatil do in mass non violence movement ahin chepin British te chu hat in akat min hi Mahatma Gandhi in non cooperation movement ga atengin ahin chepin alang khana Subhash Chandra Bose in violence movement ahin chepi phana wanoi pumpi ahung kiding leutan hichu ehon Japan gal tia hetu second world war chu ahitai hichun sap kangte vaipu na government chu nitinin ahung thasam che jengin a China amahon jong lampi dang anei tapuvin India anadar hatawin ahi hichi phat chu 1939 le 1945 ki ka sung chu anahin hichi ka sung chun wanoi chu thimpi ajing jengin bomgin meithalgin wanlengin hiti ho chun wanoi bumpi alo su jengin van lai zola vutvai khu akitung leu jengin ahi hicha chu India tenjong na chang sale ha sana gen theina tampi athua separate administration chu 1947 kuma chu ahin mu ahi sapkang ten India da ha kun chun kuki country map ASMP un hichu tu a kuki cha ten ito pha naw thinglang gamnum ta Sadar Hills Lamka Tingnopar Chandir Ferzor Kiti Hozo se hi ahitai Burma gamsung le Bangladesh Chittagong Hill Trek zong zawtha ahi hichi gamsunga pule pate ho chu koi manoi za kun lova don la kai kiti umlova zalian ta azulawa le gamsa ho to hinkho mangkhom ahi uve pule paten athisan uwa aso do sa gamle se ahi ze in atu acha ason apa ehon ikiven tup jingdiu hi angai jin ahi hichi igamu event tup na dingwa angai kho pen chu achung langa iseu movement teni hichu non cooperation movement le violence movement hi ichipi u angai jin ahi hichi movement teni hi thanei ta ichipi teng ule Manipur le center government chu aning alai hung ki halin tin Vannoiya pressure ahin bolding chuting le akitup jing union territory with
legislature chu ap diu a hi tai Vannoiya zalian garsat ho Thusim inung vetle thisan naisan longlovin koiman separate administration amupun a hi Babel ki mu banga lengam khat le lengam khat ki do Thusim ivet zong le head do jing thei a hi garzo hon jong bailam ta in azo povin a hi chule Israel ten khuizu le bonoi lu na kanan gam alo danu Thusima kona jong kel the a hi kum som li zowa na changsala alo be u a hi tu a Meilhei garzong hi noi se the a hi poi phal le ni kho kum izat lu ding ham koiman sei the povin a hi pathin ahung hlum ding thil he khen theina china koima apepun miching pen Salomon jingin jang ahung hlum ding a sei the pon a hi hijia chu tu a I hon achi sa thilso ho to base evolva tactic and strategy ja chum apply evolving diu hi imachana thei pi pen o hi chole normal defensive policy bo se chun ei machar sa lo diu chu akichenin a hi achai nan gal zona chu e ho ichan te diu a hi wanga bailam hi lo ding a hi ta chapa ta chanu zo sin hangsan ta pathin sunga nung chon lowa pan ila jing diwin ikitim ovin a hi pathin in kuki nami pi te din pi jing ta hen